ovaj ovakav predlog zakona, prvo apelujem da se povuče iz procedure. Ovaj ovakav zakon ne sme da prođe zato što je moguće neko imao želju, pretpostavljam da je neko imao želju da popravi položaj deteta, da popravi odnose u porodici, ali onaj ko je ovo i realizovao i pisao, to nije uradio na taj način. Može neko kom se dopadne vaše dete ili kom se dopadne vaša porodična situacija, ko želi da vam je ugrozi, može da vas prijavi da vi ne znam šta radite detetu, da tu krene postupak. Dovoljno da je krenuo postupak. Kasnije što oni pronađu da je to sve u redu, vi ste već prošli torturu i prošli ste Golgotu. Da, ozbiljno razbijanje porodice. Onda mišljenje deteta se stavlja apsolutno u prvi plan, a do sad je bilo dete nakon 10 godina, a sad dete od 0 godina, nema granice. Od 0 do 18 godina je dete i to da znate, što nije u skladu sa drugim zakonima. Mi smo se nadali da će ovim porodičnim zakonom se očvrstiti porodica i moć roditelja, autoriteta, a ovde dovodimo sad situaciju da dete ima sva prava da roditelj nema ni jedno pravo. Tako je, apsolutno i bukvalno. Izmenama da su svi drugi misle o najboljem interesu deteta osim roditelja. Ovaj, kako se zove, zakon dovodi u pitanje apsolutno odnos poverenja roditelja i dece, dovodi u pitanje sve kriterijume i sve sisteme vrednosti koji do sad postoje u našem društvu. Ovo se po mnogo čemu ne uklapa ni u naš moral, ni u naše običaje, jer kod Srba je porodica sve.